bado tunalilia huyo mwizi mwenye anaibanga pikipiki. Hii bado ni nafasi yake, tunalilia yeye akubali tukusarenda na aseme ni yeye, sababu hajafikiwa hivi karibuni, si muda mrefu sasa. Na hiyo kitu ikifanywa, yeye hakuna dawa tena. Sasa hiyo maneno naisha hivyo. Ndio isifike hapo, tunataka yeye na hii kikao ya leo ikuwe ni tangazo ya watu kupewa nafasi ya kujisalimu na kusema wezi rudia tena, atasamehewa tu. Kwa hivyo hii ni hatua ya kwanza leo na wazee. Ya pili, nataka kusema pole kwa watu wamesikwa wakiwa hai katika Alale ama mahali wanachimba mikodi. Kwa hivyo sisi na serikali tunaomba tuketi chini, tuongelelee usalama. Hata hiyo mambo ya hiyo Alale, nataka enda huko, natuma foundation na wase Council of Elders wenye wako huko, tunakili na tuweze kurekodi watu ni wangapi tumeweza kupoteza hivi majuzi. Wase na culture yao iko very strong sana. Wakikuja kuketi chini kwa imani yao na wasungumuza mambo yao ya kuchinja ng'ombe na kumwaga damu na kuchukua hiyo imani, tunaomba wase na kina mama, kama mtoto yako unashuku anafanya hiyo maneno, utangulia mapema, ulete forgiveness, kwa sababu wataleta helmet, wataleta kifungu na wataleta mataya spare part ya hizo mapikipiki ambayo ilikuwa imechukuliwa. It is very dangerous. Iliwahi fanyika wakati fulani, mambo iliharibika eneo hili. Kwa hivyo kama unajua unahusika kwa hiyo na mambo ya culture, it is very dangerous. Heshimu culture, kwa sababu wase wakifanya hiyo maneno hamutabaki. Tukianza sasa kama jamii, wase wako hapa na tunalani saa hii, si leo, saa tunalani, tunachinja ng'ombe na tunalani hawa vijana wenye wanaua wengine, wanafanya wengine. Kwanza hapa kuna raping. Chenye tunasema kama wase ya Wapokot, tunasema ya kwamba hiyo kitu ipotee. Wewe mzazi, enda nyumba yako, uliza watoto yako ya kwamba ni ulifanya hivi, ulifanya na maana hii. Kama ni wewe, uniambie na utubu haraka, ama uambie wase ya kwamba kumbe kijana yangu amefanya hivi. Tulihusunika kusikia kwamba tulipoteza watu kadhaa kwa sababu ya kuporomoka ya milingoti ya kuchimba madini. Kulingana na hiyo, hawa wananchi wenzetu ambaye ni baba, ndugu, watoto wa watu fulani, wanafanya hii kazi si kwa kisiri. Serikali wanajua, chief anajua, Deputy County Commissioner bila shaka anajua, hata County Commissioner anajua, Governor anajua. Naomba ya kwamba ili tusipoteze maisha ovyo ovyo, kwa sababu ajali inaweza kufanyika, lakini ili tusipoteze maisha ya watu ovyo ovyo, tuweke mikakati ambazo sina rekebisha na kurudisha kupoteza kwa maisha ya watu.